Jambo jambo mamambre ya group. Ile ndio mabato inatoka Uvira inafika Kalemi. Kalemi inakimbia vita kula makibi nazuka Kabimba. Kabimba ni mkelki kilometre na Kalemi, ndio mabato inakimbia yote ilikuwa Kabimba make Masasi ndio wanalia hivi. Ndio mabato inakimbia Kabimba inafika Kalemi. Ndio mabato ile port ya Kalemi yo ile. Nilijitolea tu nipande kumulima juu nipashe habari. Tanganyika ile mabato nakimbia Kabimba iko mbio hivi ni fuyo. Kalemi iko mu danger. Merci beaucoup. Ndahamya nashidikanya rero uburyo twinjiyemo namwe mwamaze kubyumva. Icyo ni ikigaragaza cyane ko imbaraga za mama 23 n'ubundi zikomeje kugira ute zikomeje gukorwa. Imbaraga rwose z'abana bahetse isezerano ni imbaraga zikomeye kandi ni imbaraga z'agaciro abantu bose bagomba kubaha, bagomba no kubahiriza. Ndumva yuko rwose namwe ubwanyu bibashimishije kubona ko abakunzi b'Intare Official n'abakunzi ba Macho TV show murabibona rwose uburyo bari guhunga. Uburyo bari guhungamo ni uburyo buteye, navuga buteye n'iseseme, koko Imana yaravuze ati ngo bazaza baciye mu nzira imwe ariko bazasura baciye mu nzira ndwi. Hanga nkuko mwabyumvishe amakuru aturuka ari amakobora ya mbere na makobora ya kabiri. Imbaraga za FARDC ndetse n'amagroupe ya Maimai ndetse n'igisirikare cy'u Burundi, murabyumva, n'igisirikare cy'u Burundi bakomeje guhunga bafata direction ya Skwima, Baraka na Kalemi. Narababwiye nti ibyo navuze se riratashe, ngewe ndababwira ati ndi umuhanuzi se ndi iki. Narababwiye ati intare za Saramwe zisubiye inyuma ziva muri makobora, ariko ibyo zigiye gukora mugiye kubibona. Singibi nibibaye, ni muri kubyibonera, ni muri kureba ubwo bwato. Ngaho mumbwire wenda uriya mwana we akimara kubona uriya bwato yatekerezaga ko ari ubwato uturutse Uvira, kuko azi ko ariho haturukaga ubwato, ariko ubona harenda ngo bari guturuka ari kunani kuri za Karundu. Nukuvuga ngo imbaraga FARDC yari yohereje amabato abiri aravuye amabato 3 bato yaraturutse Kalemi aje gutanga ramforo kuri FARDC na Wazalendo na FDNB. Bari baje gutanga imbaraga juste, bari bazamutse rwose, baraza baravuga ati natwe tugiye kuramforusa, tugiyeyo. FARDC baraza baturuka Kalemi, baraza rwose ubwato butatu bwuzuye abanyabwoba, baraza rwose baje gutanga ramforo. Iyo ramforo baje gutanga ntabwo babashije kuhagera, nuko ngo bamaze kugera hariya ahantu hari amaposition ubundi ya mama 23 irabarasa. Ikindi kintu cyo bakoresheje bwa mbere na mbere, bamanje bakoresha drone, bayohereza ahantu bita Katongo. Drone ya FARDC bohereza Katongo umunsi wejo ni mugoroba. Iyo drone irashwanyaguzwa, iraraswa. Nukuba ngo buno sinzi ko n'amadrone yo mama 23 iri kugirasa ko tuzaya tuniyavuga ku makuru, kuko amaze kubamesha amaze no kurambirana. Bahita bayirasa rwose, barayishwanyaguza, bayigira ubushire. Murabyumva? Bamaze kuyigira ubushire, basirikare baravuga ati ibintu bihiye nabi. Aba bantu badushwanyagurije drone, indege bayirashe, natwe turaje. Uri kureba uko bimeze hano muri ntuza muri makobora, ibi bintu turabikira. Babafashe inzira barongera bisubirira inyuma. Barongera bisubirira inyuma. Niho rero bafashe iriya direction, baravuga ati reka twifatire inzira ya Skwima. Ubu ngubu abasirikare ba FARDC bafungiye hariya za Skwima, bari kwerekera za Baraka, abandi bari kwerekera Kalemi. Ubwato bwo murabubona, wenda ntabwo ndababwira ati ngo imodoka ngo ngizi ngo ziri kugenda n'abari kugenda n'amaguru. Mwumve ko bari kugenda n'amaguru, baje mu bwato burongera busubirayo buzi ko bugiye kujya kuzana abandi.
ahubwo bagiye kubona babona ubwa bwato bumaze kugerayo, babona bamwe bongeye gufata ayandi ubundi bubato buno bubote bamaze kongera kugera kare, baravuga ati oya. Urumva ko ibintu ntabwo byoroheye FARDC, ntabwo byoroheye Wazalendo, ntabwo byoroheye FDNB. Aya rero niyo makuru wenda nanivuze ngo nkuko twari tubitangiye, ariko none kamabwire amakuru tubazaniye. Uburundi bwafashe ingamba ku basirikari bari guhunga urugamba ndetse bagahunga n'igihugu cyabo cy'u Burundi. Katoyi iri mu maboko ya FARDC, turaza tubirebere hamwe. Umutwe wa Serpe wari wagose igisirikare cya FARDC yari muri Ituri, MONUSCO niyo yaje kubakura ku rupfu. Ibi nabyo nibyo tugiye kurambura, ariko mbanje nabahereza ino breaking news ya kano kanya y'uburyo Makobora ya mbere, Makobora ya kabiri ntakikije Makobora, intare za Saramwe zongeye kuyisubiza totale. Noneho FARDC na Wazalendo bakaba bari kwirukanka mabwa, bari kujya bamaze kurenga za Skwima, bari gukomeza kugenda mbese mwumve ko ari ukugenda, kuko ntabwo bazi ngo bazaturiza he. FARDC muzaturiza he? General Emmanuel Sultani Makenga yababwiye ati nimugaruke, nimuze, kuko nta handi hari ibisubizo uretse muri Alliance Fleuve Congo M23. Mugenda mubwire n'abandi baze, mubabwire bose baze, binjire, baze mu nguge kuko nta handi hari ubuhungiro uretse ahari Alliance Fleuve Congo 23. Reka nsuhuza abantu bari mu bihugu bigiye bitandukanye, abakunda Intare Official, abakunda Macho TV, n'abakunda Clever Bemba. Ariko nanjye Clever Bemba ndamukunda, nanjye ndagukunda Clever. Yego, katwikomereze n'ubundi, katumande twareba hano ngo guverinoma y'u Burundi yafashe ingamba zo gufungira inzira abasirikari kugira ngo badakomeza guhungira mu mahanga, bitewe ahanini no gutinya gusubizwa mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibiro bya Perezida w'u Burundi biragaragaza ko kuva muri 2023 ubwo abasirikari b'iki gihugu batangiraga kurwanya Alliance Fleuve Congo 23 kugeza muri Kanama nuba ari ukwezi kwa kangahe 2025, abaofisiye bakuru 14 batorotse igisirikare bajya mu mahanga. Ubundi reka mbabwize ukuri, sinzi umuvandimwe wigeze kumbwira, arambwira ati ngo ariko ngo buriya koko ngo Uburundi bwose igisirikare cyose cy'u Burundi cya FDNB cyahangana na Special Force y'u Rwanda. Ndavuga ati Special Force y'u Rwanda yagikubita, yagihondagura, ikakijwigiza, ikakivisha imyuna kuko iyo ukurikiranye uburyo M23 iri kubavusha imyuna, iri kubirukansa, kandi n'abana uretse ko ari abana nyine bahetse isezerano ry'Imana yabahaye, ari abana bafite umugisha, ari abana batagenda bakora ibyaha, baviyora, biba, ari abana bagenda n'umugisha w'Imana, ariko babakubita. Kuko ukurikiranye M23 iri gukubita Abarundi, igakubita FARDC, igakubita izo nterahamwe, igakubita izo za Mayimayi, izo za Wazalendo, igakubita nabo bacanshuro baracyajwigirira, ko ntakiri kubumva. Noneho bagihera babandi bavuye muri za Colombia, ariko wenda ntabwo njya kubiramburaho cyane, kuko ntuza yarabivuze uriya Perezida Nevati ngo M23 ngo nigera ngo vira ngo naye ngo ntabwo azarindira amasaha 2 ngo azaba yamaze kugera i Kigali, ariko yibesha karutenza bamuvusha imyuna, cyakora aramenya atazanabyiteza. Reka mpita nsimbukira kuri message y'umuvandimwe umwe uri mu Burundi. Ano makuru ni ukuvuga ngo wenda mbonye aho bari bayanditse,
ariko hari umuvandimwe uri mu Burundi w'inshuti yanjye unkunda cyane, yahise anyoherereza ano makuru. Sinirwa muvuga izina, simuvuga izina ngo hari abasirikari b'Urundi bari kujya Dubai. Ndabisoma kuko yabinyandikiye mu Kirundi kandi ntabwo nzi Ikirundi, ariko ndagerageza kubisoma. Mwikete ni muri ankete hano nungo nuwitwa ngo niba ari uwitwa Edouard Bizimana yafashe ingingo yo gucunga abasirikari baja Dubai. Aha, hano ngo muri ankete yiwe, muri mwikete ryiwe ryo kuwa 22/12/2025, umushikiranganji ujejwe imigenderanire y'u Burundi n'amakungu Edouard Bizimana yamenyesheje ko ashizeho ifishe mu byumve ndangamukozi. Umuntu wese uja gusaba akazi hanze azobanza kwerekana ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Iyo fishe izoba iriko ikidodo c'ubushikiranganji ajejwe umukono mw'ishyirahamwe rirungitse umukozi be n'umukono w'umukozi, mbere ikerekana n'uwo mu muryango uvyemeje. Iryo kete riravuga ko ubushikiranganji bwahora bukurikirana abaja kurondera ubuzima mu bihugu byahanye amasezerano yo guhana abakozi b'u Burundi, ariko ubu ngo n'abaja mu bihugu bitarasinya ayo masezerano bazohora bakurikiranwa n'ubushikiranganji. Iyi fishe ije kubera iki? Izanywe nuko hari abasirikare bamaze iminsi bafatwa ku kibuga cy'indege bagiye Dubai. Amatwi adusubira hoba hariho n'abafatiwe kuri pafe bagiye kurondera pasiporo, Ahangaha rero ino audio ntago nayikoresha baza kumumenya. Yampaye audio ebyiri ambwira uko byitwaye, ntago nshaka kugira ngo muteze ibibazo. Cyakora Imana imurinde, yarakoze. Reka wenda nyibabwira uko yayimbwiye. Yarambwiye ati ngo kuva igisirikari cya FDNB cyatangira guhangana na Alliance Fleuve Congo 23, bakarasirwa mu bice bigiye bikomakomeye, twavuga nka Ngungu, Rubaya, Karuba, Mushaki, Minova, ndetse n'iriya plane ya muri ya Kivu uri kwerekera muri za uvuye muri Karehe yose na za Kabare ugakomeza kugeza igihe Bukavu yabaye tombe, rw'abasirikari bakomeje guhunga, abandi bakajya bakuramo impuzangano bakiri muri Kongo, bakambuka bagira mu Burundi bagashakisha ibyangombwa, imiryango yabo ikabahungisha ikabajyana mu bihugu byo hanze. Ati byamaze kumenyekana ko abasirikari benshi b'u Burundi bakomeje kwihungira bakagenda. Ati niyo mpamvu ngo bashize ngo niba ari iyo niba ari kete, niba ari igiki ikete, niba ari simbizi ni mu Kirundi, kugira ngo buri Murundi wese ugeze ku kibuga cy'indege aba afite icyo gipapuro cyasinyweho na guverinoma y'u Burundi, ndetse namwe magize umuryango we bakaba bamaze kubisinyaho. Kumva ko
biragoye mugabo. Biragoye mugabo. Uri kumva ko ngo bakundaga bose kujya Dubai. Ibi ni bigaragaza imbaraga nke, ibigaragaza ko igisirikare cy'u Burundi cyamaze gucika. Hano yanambwiye ko igisirikare cy'u Burundi cyamaze gucikamo ibice bibiri. Ibi nabyo bimbwiyeho ngo bungubu ngo hariho bamwe ngo bavuga ko ngo batakwiteza, yabimbwiye muri no audio ngo batakwiteza kugira ngo kuko ngo perezida ngo Neva ngo yavugaga ko yajya gushimashima ngo akajya ngo kwiyenza kuri leta y'u Rwanda. Bamwe bakamubwira bati ngo naramuka agiyeyo we n'umugore we n'abana be bazajye kururwana, ngo kuko bo bazi imbaraga z'u Rwanda ntibajya kubikora, ngo mu gihe bananiwe kurasa M23 ari umutwe. Ibyo rero n'ubundi by'u Burundi ngewe n'akazi kabo, bagende bajyeyo, ibyo bazahurira nabyo n'akazi kabo, ngewe birabareba. Gusa icyo bazaba bagiyeho ni ukwiyahura no gupfa. Ariko rero uwo nagira inama yakwitandukanya rwose n'uriya mugabo Neva, akagendera ku bindi aho kugendera ku byo Neva akomeza abashuka anababwira. Neva n'akazi kiwe, ndabinginze gusa ntihazagire abamwishinga. Ubuse ino nkuru yindi manzirize kuya Serpe, manzirize kuyihe, manzirize se mu ya Gatoyi, manzirize se ahangaha ho MONUSCO yagize, cyangwa manzirize kuri ya Gatoyi. Reka zose ndahamya uko ngomba kuzibabwira, kuko n'ubundi nabibasezeranyije abakunzi ba Clever Bemba, abakunzi b'Intare Official. Ariko rero mukomeze mugire umwaka mwiza, ukomeze ubabere umwaka tugiye gutangira uzababere uw'amata n'ubuki, muzawurye ntukabarye, muzawugiremo umugisha udasanzwe. Reka rero manze wenda naza kuri ano makuru kisha noneho. MONUSCO yafashije FARDC guhunga urupfu nyuma y'ifatwa rya santere ya Bule yafashwe n'inyeshyamba za Serpe kuri uyu wa gatandatu. Yafashwe ku munsi wa gatandatu, no munsi turi kwa kabiri, ni kwa gatandatu ushize. MONUSCO ku bufatanye n'ingabo za Uganda bavanye abasirikare ba FARDC bafashwe mu nkambi y'inyeshyamba Iro iherereye mu birometero 5 uvuye Ibule. Abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari barafashwe cyangwa baragoswe n'inyeshyamba, baherekejwe kugeza mu mujyi wa Fataki, baherekejwe kwa gatandatu kugeza mu mujyi wa Fataki. Doke bari baragoswe n'igisirikare cya Serpe cya Thomas Lubanga. Kwa gatandatu rero niho MONUSCO yagiyeyo ijyana n'igisirikare cya Uganda cyo bita ngo ni UPDF, baragenda bajya kureba ko bakurayo abasirikari ba FARDC bari baragoswe barabuze uko bahava. Imirwano yongeye kubura kwa gatanu hagati y'ingabo za FARDC n'inyeshyamba za Serpe ziyobowe na Thomas Lubanga, yumvikanyemo intwaro ziremereye ndetse n'izoroheje guhera saa moya za mu gitondo. Uyu mutwe w'inyeshyamba waje kwemeza ko ugenzura agace ka Bure mu gihe ingabo za Kongo zahakanaga ayo makuru, ahubwo zigatangaza ibikorwa byo gusukura ako gace. Aba nabo nabaginga, reka nyambivuga, uragenda ukajya kwirata ukavuga ko uri gusukura agace kandi ingabo zawe zagoswe, uri gutabaza ikindi gisirikare ngo kiza kireko ko cyahaba gukura cyaba kuvanirayo, ariko ukajya kwihara. Mwagiye muvugisha ukuri sha mwabiki koko? Ariko se mwavugisha ukuri gute mufite abantu bameze nk'abantuza nk'aba Sylvain Keng?
uraba uyo ufite umuvugizi nka Sylvain Ekenge ubundi uzavuga ngo wavugisha ukuri wiwe ntabwo byashoboka impossible rwose ni ibintu bitapfa gushoboka ufite umuvugizi nka Sylvain Ekenge ngo nawe uvuge ko wavugisha ukuri nta kuri rero kubabamo niyo mpamvu no gutsindwa rero batsindwa buri munsi batsindwa ariko ikintu gitsindwa cyane muri comment mumbwire ikintu cyo mwaba muzi gitsindwa cyane ni giki hano baravuga ngo M23 yagaragaje umurongo mushya w'urugamba wa 2026 reka maze nakwigira kuri ano makuru n'ubundi ya hano muri ntuza ubundi tuze turebe uriya murongo M23 yaje kugaragaza w'urugamba ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyatangaje ko cyongeye kwigarurira agace ka Gatoyi ndabyemera kari muri teritwari ya Masisi ibi byemejwe ko byabaye kuwa mbere tariki 29 nyuma y'imirwano ikazi yihanganishije ingabo za Alliance Fleuve Congo 23 MRDP twirwaneho nk'uko FARDC bitangaza guhera ku cyumweru ingabo za leta zifatanyije n'abarwanyi ba Wazalendo zatangiye ibitero bikomeye ku birindiro bya Alliance Fleuve Congo 23 imirwano yakomeje mu ijoro ryo ku cyumweru ikomeza no kuwa mbere mu gitondo kugeza mu masaha y'igicamunsi abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 basubira inyuma bava mu gace ka Gatoyi ndabyemera iyi mirwano yateye ihunga rikomeye ry'abaturage aho benshi bahungiye mu duce babonaga ko dufite umutekano mu gihe abandi bahisemo kwihisha mu mashyamba societe civile yo muri ako gace ivuga ko abahunze bari mu bihe bikomeye by'ubuzima n'imibereho n'ino mvura turimo isaba ko leta gukomeza gushimangira umutekano muri Gatoyi kugira ngo abaturage bashobore gusubira mu byabo batekanye mu kanya 23 irongirize ibahe umutekano biributswa ko guhera mu kwezi kwa 11 uyu mwaka 2025 agace ka Gatoyi kigaruwe n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo 23 bikaba byarahabaye uburyo bwo kwinjira byoroshye mu duce twa Warowa Yungu, Warowa Oroba na Warowa Rwanda two muri teritwari ya Walikale kongera kwigarura agace bifatwa nk'intambwe ikomeye mu mugambi wa leta wo kugarura utundi duce twari twarigaruriwe gufatwa kwa Gatoyi na FARDC bifatwa kandi nk'ikimenyetso cy'uko leta ikomeje kugaragaza ubushake bwo gusigasira gusigasira ubusugire bw'igihugu abaturage b'uburasirazuba bwa Kongo bifuza ko intambwe yakurikirwa n'ingamba zirambye zigamije kugarura amahoro n'iterambere birambye muri aka karere kugeza ubu ariko Alliance Fleuve Congo ntiratangaza ku mugaragaro niba yemeza cyangwa bihakana ifatwa ry'aka gace ka Gatoyi uretse ko Gatoyi yavuze Gatoyi ni nini Gatoyi ni secteur Gatoyi nuko ngo bafashe centre ya Gatoyi ariko ntabwo bafashe secteur Gatoyi byumve nuko ngo bafashe centre ariko mu nkengero centre harimo 23 nuko ngo centre 23 si iki irimo izo nyeshyamba za FARDC igisirikari cya 23 kiri mu nkengero kiri mu misozi retour izala Kamabe mwayibonye ibyabaye hariya muri za Makobora mu gihe irazana umuriro ariko ibintu byo mbabwira abantu mu nyumva ibintu byo mbabwira nkababwira ati example hanaha simba nazibahaye none se ibyo nababwiye biratinze Makobora niyongeye guhita biba uko nabibabwiye bagiye kwa advancing muri kureba ubu bwato uburyo buri kugenda je vous dis la vérité mu kanya gatoya
muraba munyumvira Baraka uko biraba bimeze, ni nk'uko gatoyi n'ubundi muza kumbwira uburyo uko biraba byitwaye. Ntabwo ndagura ariko ngewe mvuga ibiriho, mvuga ibiriho, kanigire hahandi nze nakwirebera bya bindi byo ndi kubabwira uburyo mama 23 ibyo yatangaje n'ibyo yavuze ku bijyanye n'urugamba. Twigendanire rero, twikundanire. Ni mu mujyi wa Goma, abayobozi bakuru b'ihuriro Alliance Fleuve Congo mama 23 bahuriye mu gikorwa cyo gusangira indamutso z'igihe gishya cyabaye umwanya wo gutanga ubutumwa bukomeye bugaragaza icyemezo cy'umutwe n'intego zawo mu bihe biri imbere. Bihe biri imbere se ko ari Kinshasa. Mu ijambo rye umuhuzabikorwa wa gisirikari akaba n'umugaba mukuru w'ingabo za ARC cyangwa ARC General Major Sultan Makenga yagarutse ku mpamvu n'ishingiro cyo gukomeza urugamba, ashimangira ko ari inzira ishingiye ku mpamvu zumvikana. Yasabye abayobozi n'abayoborwa bose kurangwa n'umutima w'igitambo, ubwitange n'ubunyamwuga, abigaragaza nk'inkingi z'ingenzi zizatuma intego zateganyijwe zigerwaho. Yongeyeho ko iyo myitwarire ari ingenzi mu guhangana n'ibikorwa by'imyitwarire mibi bibangamira amahoro arambye n'imiyoborere myiza. Ku ruhande rwa politiki, umuhuzabikorwa mu bya politiki Alliance Fleuve Congo 23 Colonel Nanga yatangaje ko umwaka wa 2026 uzaba uw'ingenzi kandi wuzuye icyizere, awushyira mu kimenyetso cy'intsinzi ritagira n'itangiriro ry'icyiciro gishya cy'imiyoborere. Yavuze ko intego nyamukuru ari ugushyiraho urufatiro rushya rw'ubuyobozi bushingiye ku mutekano urambye, ubumwe bw'abaturage n'iterambere rirambye. Aya magambo yatanzwe agamije kongera imbaraga mu buyobozi, guhuza imyumvire ingenzi zitandukanye z'uyu mutwe no gutegura icyerekezo gihamye cy'igihe kiri imbere. Abitabiriye iki gikorwa bagaragaje ko icyizere cy'uko ingamba zafashwe zizagira uruhare rufatika mu kugera ku ntego zatangajwe mu gihe Alliance Fleuve Congo ikomeje kwiyereka nk'umwe mu nkingi mu bakinnyi bakomeye mu miterere y'umutekano na politike mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ariko rero umutekano ahari Alliance Fleuve Congo tuye tuvugisha ukuri ntagereranywa, ntabwo bimeze nk'ahandi tuya tugenda tubona uko biba bimeze. Ariko reka banze nasoma aka kantu. Colonel Imani Nzenze John ari kumwe na Wilimanzi Nzenze n'umwe mu bikomerezwa bihetse isezerano kuva mu ntambara yo kwibohora yatangiraga. Saluti mu Colonel Nzenze. Colonel Nzenze ndamwubaha cyane, Imana iguhe umugisha. Abayobozi bose ba Alliance Fleuve Congo ndabubaha, Imana ibahe umugisha, n'abandi bose bafatanyije n'abasore bahetse isezerano harimo Guverineri Magufuli, Bahati Musanga Erasto. Imana rero ikomeze ihumugisha abakunzi b'Intare Official, mukomeze mugubwe neza, mugire impagarike n'ubugingo, mugire Imana n'amafaranga, Uwiteka akomeze yibanire namwe. Ciao.